Lada karuso appointment ko sa man. Oh, kalau nanti ke sini. Lar mayo to pare dekhe na. Iya gari lo lagi, lora koina kang ni punya gari lo yo. Itu niat tum side lo, pemasih arjak kering, laung sardat le. Sarlo lah puge, ini cibia aja bang lah. Ani ngarong kong sing naik hing lah. Nang lijan kami. Tak dulu bo, kalau ini bang, kemang boleh. Rumah. Kanghor dulu. Buri mana lo? Lagi, hakang horot pun lo. Dan halap itu bangke aman ke cipi dia tu lo. Terang hempen rong pem, dah masa klaim je phang lo. Ngon kita mi pansi kecil seglo. Dora bang lo, hala coya full dok koko bang ke. Si alam itu non biar kita mi pansi kebar lo, tong piheman. Nang bar toy teman ke biar kidun ni tum side lo yo. Yo lagi. Kidun ni tum do lah. Si bang bom lo yo, kidun ni tum side lo. Aku bang ke biar gari. Oh biar gari lo, lapu bang ke dora koina. Ah. Ani ngerong tu lo lang itu. Orang lo, dia tiga orang tu. Dia gari mang. Biar ke dunia tu saya dulu. Nol itu bakar lu sih dulu. Nama sar kidun je banse ningarong pen. Ada di manti kali tu banse on dampom lo. Si mohada via hem. Adin sebenarnya tu man peklang ko. Si nale tu man ke cening di bangke lalo. Kiceng ben kijutan. Labang so nama sar bejo nale tu man. Lagu sinali tumaning kecelo, tapi nali tunjung si nili cender long aku pusat umri dilang kote, kangon ben umri ra pusat saprabika, sinali tuman kacuning ripon alam di bangelalo, si non moli lote mo ako nali tuman peklang kon bompok video bang, dono bang ke, ripang don ayam nang lelo. Kami bangsa arlo giluji bangsa ready lo. Riro palar lo kahon pini cheo chi kosum singwe pini run ho ong ori penro kim so bi hek pen non an bu ana kahon ke o
yang ni deh. Ini pun ke baguri alok mesti bang lo. Dah ke bang ke ada masalah. Dunia bang. Ini bang kagak ada. Oh. Nak bisa naik mah pula. Kau nak make mesti boleh deh. Karang besok. Oh. Baguri kan sih bang. Jadi lo teko hang long ye. Kerang hampir rong pens padon. Dia lah puluh. Ada masalah. Kami kerang hampir rong pens padon dia tanpa baju. Saya batan ke anda lah. Short bang. Short long lelo. Esan pudom mo. Long lelo. Fine dulu. Kalau chocolate itu masih ada kau isi lama. Dadak ada so appointment ke sana. Oh, kalau nanti ke sini. Lar mayor pare dekte lo. Aprang na hale jo prang ni rumah.